imwe nkagera imbere mama yakomaga amashyi ati dore umuhungu wanjye, noneho nza mu rugo nkakora ibintu byiza, nkamugurira imodoka, akavuga ngo none ngo si uko nyine bagomba kubikora. Nkambwira Kabutindi reka nkubwire, yewe nuko nagomba kubikora kuko nakuguriye vewe. Haleluya. So turi hano n'umuryango wa Pastor Bob Nkurunziza na Nicole Banze Nkurunziza. Ndavyakiriye, ubwo ni prophecy. Uko taraki muri kuravuga. Okay. Turi umuryango Imana yagiriye neza, Imana yamenye kuva kera, none ubu tukaba turi mu nzu yayo. Turi umuryango dushima Imana kubona dushobora guhagarara uno munsi imbere yanyu dushima Imana. Turubatse, tugomba dukwiza imyaka 14 twubatse. Yego, dufite abana 3, abakobwa beza Imana yaduhaye. Tumaze imyaka 19 tuzinanye. Murumva ko harimo before. So munyemerere dutangure tubabwire yuko Yesu akunda ingo. Ari naco gituma nukuri dushima Imana ko naduhagaze muri aya mavuta, tukaba dufise mu visionnaire wacu ariwe Apostle, ashobora kwiyumvira imiryango agafata ukwezi kose avuga ati twubake imiryango, kuko imiryango iyubakitse igihugu kirubakika. Amen. Pastor tangura uvuge gatoya basi ndakumva. Haleluya. Haleluya. Nabitwemerera. Amen. Rero nkuko mubizi uyu mudamu kubashya twahuriye muri boîte. Ntabwo ariho twahuriye? Oya. Twahuriye rero. Niyo twaba kenshi ariko siyo twahuriye. Kababwira hano twahuriye ubwa mbere ndabyibutse. Ari abantu bahura mu nzu y'Imana muri Haleluya Amen abaGI. Twe twahuye afite umukope w'umwarabu, nanjye mfite umukopine w'umutaliyano. Aho niho twahuriye. Duhura twicaye muri cafe, ndikubwira umukopine wanjye w'umutaliyano kazi, nkambwira ntisha yabashatse umukobwa w'umwirabure cyangwa umurundi kazi, kari agakobwa nagashaka, ndabona ari keza. Nawe akambwira ngo ni keza kabisa, ngo ni akabaju. Bon, nanje yari uko nyene. Gute? Bon, naramubonye, ndabona nyene ko quand même ça va, n'umubogare. Kandi sinari ndamuzi muri ville. Donc nugambe nari ndamubonye i Burundi. Ubundi i Burundi murazi ko ni hato, turazinanye presque twese. So naramuwe ndavuga, uyu mutipe sasa. Hama ndicara n'umutipe wanje twari ico gihe, ndamubwira ntisha, uyu mutipe n'umubogare. Nawe aranyemere. Avuga ati that's true. Kandi ntawe tuzi. Yeah, so and then fast forward turamenyana, ntago byatinze, twahuriye muri anniversaire, azanyicara iruhande, ndavuga ni ntoncika barakubeshya. Turaganira kuva ubwo turatangira urugendo, and then ibi najya mbwira ngo yankundiraga ngo yarazi ko ndi umurokore. I don't know how, ariko kubera nk'umwana je navukiye nakuriye mu nzu y'Imana, mama wanje ni pasiteri, so hari ukuntu ubukinyuzamo tugambo Haleluya verse 2 rimwe na rimwe ukareba ukuntu binyuzamo. So arambwira ati nawe n'umuntu mbona niwe, ati mbona wakizwa tukajyana mu nzu y'Imana. So ariko ntago yarazi ko maze hafi imyaka 10 ntinjira muri church. Najyaga njya no mu bukwe nkagara ku muryango, avuga ni mwarangiza ibyo bintu byanyu bya fake mumbwire tugende.
kubera being hurt about ibyo ndabigeraho, and then uyu noneho yinjiye ahita arakizwa bya vrai. So akijijwe sawa, ikintu cya mbere yakoze yarandetse, avuga ati ntabwo nakongera kugenda n'umupagani. Reka ndavuga ihivugire. So uko twakuze, bon background yacu, twakuze nyine nk'abana benshi baja muri Sunday school. So ariko haragera imyaka wumva ushaka freedom, ukumva nyine birakubanye byinshi. Twebwe ico gihe ibyambanye byinshi kubera numva hari amategeko menshi mu nzu y'Imana, nari numva ndusha. Naja muri Sunday school, hama muri chorale, hama nkumva ni routine. Hanze ariko ibintu byatari. Hanze nkabona abajene barasohoka baragira, ndavuga aya nanje reka nzogenda. Ubwo rero twahuriye naragiye kuraba hanze uko bimeze. Hama duhuye muri boîte, ndavuga uyu ari different. No muri boîte avuga ijambo ry'Imana. Numva biri bien. Ndavuga uyu tuzosohoka kubita ijambo ry'Imana twibandanyirize kwa kundi nyene. Nukuri numva ni vya bien. Ariko avyura urubuto rwari muri jewe nkiri umwana. Rero ntiyamenya ko mu kunsunikira muri ivyo bintu nciye ninjira mu nzu y'Imana vy'ukuri. So ninjiye rero hamujana, umva nyene turatangura aho twasengera, aho nje nasengera twari dufise inyigisho za Bibiliya. So twavyiga amezi 9 imbere yuko udesida kubatizwa canke gusubira iyo uvuye. So ico gihe iyo ugikizwa nta nkoni yari ndiko, umva yari shwa yanje kumva ko nkomeza canke ntakomeza. Nkaza ndamukwega mu nzu y'Imana akanyemerera. Je sinzi ko yagize ivyo bikomere byo kutaja muri eglise, numva yuko ari bisanzwe turajana mu nzu y'Imana, ariko je uko negera mfatwa. Uko negera, uko wa munsi wo kubatizwa ugera rero ho barambwira bati rero urahitamo. Ico ntatahuye kimwe mu bakoga twari kumwe, menshi bari bafise abakopa, ariko ni jeje nyene bafashe nko ku sense no ngo bafashe ku ngumva, ariko baranyemeza barambwira bati urahitamwo guheba urya muhungu canke kubatizwa. Ndavuga sha ibintu numva bikomeye, ariko nyene ndavuga reka nsenge, kuko uyu nari numva turi bien, nari numva ndi kumwe n'umuntu enfin tuvuga ururimi rumwe, avuga ijambo ry'Imana, ndanamukunda kandi twumva ibirori ico kimwe. Numva je nguwe neza mu buryo bwose. Ndavuga Mana, you know what, Bob ngoma ndamuhebe, ariko niyaba ruwanje uzomugarukana. So ico gihe namuhevye ntivyari vyoroshe, yari 2007, kandi ico gihe mama wanje yari aba muri Canada, yari yavuze ko aza kuturaba. So aje kuturaba, ndamubwira mama ndafise umuntu dukundana kandi biri serieux. Yari aje yiteguye kubera yari azi ko tugomba dukora ubukwe. So iyo 2007 twari twateguye ko tuza ko officializa relation yacu, tuvuge ko dukundana hama tugire mariage. Aza afise amakado y'umukobwa, murabona umukobwa yakigira mariage, basi ukwezi kwa mbere wabone nyine ho quand même yaba yakadamu, mve mu majinsi gatoya, anzanira ibintu vyose, azana gift yo kuri dote. Ariko imbere yaho gato je ndesida kumuheba, kandi namuhevye sinabimubwiye, naramwandikiye email ko narabona ni nkamubwira ko arafise amajambo menshi aranconvaincre. Mboneye akaryo ko kubwira umujene wese, niwahitamo uzohitemo neza. Yesu araryoshe, niwe nzira byose, kandi ntuzutinye kuvuga no. Sinari nzi ko tuzogira mariage ico gihe, ariko nari numva nizeye ko nugatonzanira Bob anzonzanira mwiza wanje. So don't be afraid to say no, just do it. He will back you. Je yarambakinze, yaramfashije, hama
umva ubwo turavanye wabyumvise gute? My ego was hurt. Urasi nk'umugabo wese reka niyo phase ntituyitindeho, ariko my ego was hurt nk'umuntu nari muri babahungu ntumva ko nta mukobwa yanyanga, sinzi ko mubazi ukumva avuga ariko ka karundi kazi kweri mu bantu bose niko kanyanze. Nayamubwira nti uzi ko ari we mukobwa wa mbere mugufi twakundanye kuva mbaho. Ariko fast forward ikintu cyamfashije naho ndatekereza none ngeze gushaka ndi kubitekereza I think naronganira na mama wanjye my sister ndonda babaza buryo umuntu ashatse ashaka umuntu ameze gute. Arambwira tuzashaka umuntu utinya Imana kurushwa gutinya. Hama the only person come to mind yari wa muntu yandetse kubera Imana. So kuri jewe yari value nini kuko nasanze abantu twakundana umuntu arahinduka, hindura uko ateye, ahindura ibyo avuga agira gute, ariko uyu umuntu akunda Imana kurushwa gukunda cyangwa ayitinya kurushwa gutinya, ayubaha Imana kurushwa kwa kubaha n'urugo yagubaka neza. So that was cyari ikintu cyatumye kimpushinga to come dukora ubukwe and then twinjiye rero. Uyu mukobwa narinzi umuntu uvuga ibintu bisetsa byoroshye ntagavuga amagambo menshi, ariko yatangaga umutuzo. I don't know ngene nabivuga. Hari umuntu utavuga ariko akaguha peace iyo muvuga, no judgment. Nubwo namubwiye ngo nuri igiti ni bavoka 10 akavuga ngo reka ngo nzigufatire nziguhishirize. You know those type of people, ukumva ntacyo utamubwira nta hatakubera, ariko eba aza ari gashindi rero. Ndavuga none se reka egera imbere mbivuge neza. Ndavuga none wowe ko ari we twavanye, nambwira none se Canada yakugize ite ko meru ukuri umupagani ariko waragapagani keza, nese ko wabaye kirokore kibi. Sinzi ko ibyo bintu bijya bibabaho, ugasanga umuntu arakijijwe abaye mubi kurushwa yarameze, ugasanga ibintu byose biramurakaza, ikintu cyose ngo ni igipagani, ibintu byose bamubwira, namubwira ngo tujye ngo harimo inzoga, wambwira ngo nambwira wowe rero dutangira relationship yacu bishaririye, ariko ko nari mfite nari muzi muri past, ndavuga you know what, nibingibi it will pass. It will grow. Sanga byagiye birakura. Namubwiraga none se mbwira uri umupolisi, uri judge cyangwa uri umugore wanjye, hitamo basi menye umbana nawe. Kuko najyaga mpagarara akambwira ngo uhagaze nabi, nakwicara ngo wasetse, naseka ngo wari, nkambwira okay mbwira hariya position ni yihe. Sinzi ko muza abo bantu yaprosha ubuzima muri kote pa negatif ariko kote pessimisme y'ibintu. Jewe ndi umu optimiste, gendebera ibintu